deisceart tréis Tarlint in Porto Alegre inis, agus hamaid dulráig dí Granada, sin baile beag in deisceart na Brasaíle, agus hamaid chun cúpla hAon mar Meala agus sin ag taistil time na Brasaíle. Hamid an sa in Gramado inis agus hamaid chun roinn stuff dhéanamh. Tá go leor gur féidir dhéanamh timpeall an baile seo mar is baile turasóireachta hAon. Ní baile uafásach mór é, is baile beag thart ar 3,000 duine, agus na riar chuann sé cailear na gcuimhne an mar is baile dírithe go hilas go hiomlán ar cuasaí turasóireachta. So fan go bheic mé céir is féidir dhéanamh. So seo príomhmhóthar Gramado agus go léitir thuadas ar teingsias agus gach bliain gan Nollag sin mí ar fór, déantar féile anseo a grú agus gach ile crann Nollag a haimpel an bóthar seo a chur hAon, so sin in éon lá amháin agus tha sé tharbh saimil, léitir Tannenbaum fest agus tha sé go hálan. Eu quero me banhar nas fontes, olhar horizontes com Deus e sentir que as cantigas antigas continuam vivas para os filhos meus. Ver os campos florindo, as crianças sorrindo, felizes a cantar e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver. Sem chorar e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, Céu Sol Sul, terra e cor. Nuair a tháinig annach chud teaghlaigh gur mónacha go dtí Brasaíle sna 1990 tréis an chéad cogadh, is an só a thugtar tríos den chuid is mó ar dús. Agus rugam mise I máile beag in naci leis an gceansa sa gceantar cíana agus sin an chúis go bhfuil lein na Gearmánacha agam. Bíhann leis na daoine áitiúla na bláthan na Gormar seo héadranse a chur I ngá chaid, agus I neamh tha siad cúil cománta fásann siad go fíon taobh leis an móthir. Fazer versos cantando as belezas